Uttarkashi tunnel kasai tongnai khorok bresi sha workers rogno rescue khwlaina ni samung tabuk bo khwlaijagui tongo kokti salo drillingni bisingtwi rescue mission khwlaijagui tongo tabuk hawa drill khwlaibai 200 mm kolok pipe thepajagui tongo rescue khwlainai bodolni bakhakti saimanka bebagai 90 meter jora drill khwlaina ni samung tabuk phana ongui tongo honai drillingni bagai mungsa bezwa tabuk suk jora tei nukjai honai saklaika borok 200 mm ni pipe no hakoro thepajagmani yagulo 700 eba 900 millimeter ni pipe no bo thepajagui rescue khwlaina ni bagai yapri naharjak a jorao oil and natural gas corporation limited drilling ni bagai kwtal machine bo order khlaijak te khaksa bukhago khinke border roads organization te oil and natural gas corporation limited ni bakhakdei tunnel ni shakatei drill ni samang khlaijagui tongo fiaba shakatei drilling khlaijagmani wo bezwa phaimana khanei kha khlaijaka tamone hinke ashukujugo drilling machine talangnani kalai kokya hafangni saitung mangbai workers rogni aro kokdok eba BSNL ni telephone bo rohorjaka jeteke borok bai karangai mana tkhane or rescue ni samungo te bujora nangnai khane saklaika tabu bureau report kokhara